UMDC Kemairang Ubadiru Kertong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Bats Cameron Tatiang ulapan pau bakarai ke bolasim bau hapanya kun biang yakanik election banjir ekonomi keman cakai yung darbar tauan ke jela kedai hadian ke jingnya penbait bat kinoi lam ke parti ya kani uba Bats Cam ulapan pau hadian bola dep antep kerteng hakmat returning officer ha office deputy commissioner ke Eastern West Khas Hills District nak bentawan ya kuning ke election ke banlo ke arpenyo terek urempang mentau senam kata dengan nama awak dong sipun dan rai empat bah ini lah yo ya kai kebangian sang ban ya trihop ke kepala ini ke saus nem tiba ni lalong kum MDC di kecuhi ketong bakata kalong ba le job ni election ru ni persang di bana sekali ke hatam ke bantah baik jong kamera kita tingin melak banong rai kadai betang kam hok ni skim di bangyo school di madan football pada baik di babun kita pila ban UI kampanye dan pila apa di senong tahu kalau kita lah ban yamare baro di hak jinglong kum MDC kalak cinarap bulan sibun dan andai kai ke bang ngila ban le yang kata di ngila pendep hok andai kampat ba di ngila kemudian ya baro kum kata di kan don hi ban ong ba Indon di kuipat isen sang pertai di ban kersan ini tehenrai habang ilong nong nikmat habang yadon hari jalan yadon pot district council di ngihap menyeprom markeliang kejingi jeng tu pernong yang lama kade bandon markeliang dekat haduk bandong pat ba ingin don kum kata ke ba indon di kuipat di ban kersan kata di kanundai kade betang kesen kongresi ke ba kersan ini Hoi kembang laong meni kalau bah ni lah persang menpredang katu kat ni dengan terekam kapa baik hak jenglong MDC jengi mata saus nem kena bengi job lu kumju kam kinsa patai mo tak por di bagi ong lupa ru mentam semula amar ba ni hab yakun swai election di ain nak bengi job ain sependep yang kita jutu borok di bagi don Jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah